Horregatik urtero bezala hemen gaude, Ibarrakaldu dantza taleko gure Euskal Herri honetako hainbat dantza erakutsi nahian. Gaurko honetan eskainiko dizkizu dugu Bizkaiko, Iparraldeko eta Gipuzkoako dantza batzuk. Ia gustoko dituzue. Hasteko Bizkaiko dantzako hainbat dantza eskainiko dizkizu dugu. Agintariena, sortzenengoa, espata txiki, makil dantza eta txotxongillo. Aurrera, Ibarrakaldu!
Ikusi ditugu lehenengo zatean Bizkaiko dantzak, gero iparraldeko eta hainbat lekutako kaskarot izeneko dantza, eta hori eskainiko dizu dugu Gipuzkoako dantza batzuen bildumatxo bat edo geure erara moldatuta. Gero ondoren egingo ditu bukatzeko erromeriako dantza batzuk eta nahi duenak parte har dezake, osea que animatu, hasi motorrak berotzen, gerorako. Vamos a ofreceros, después de la primera parte que hemos interpretado unas danzas de Vizcaya y el cascarot, vamos a ofrecer una especie de pupurri de danzas de Guipúzcoa y luego terminaremos con unas danzas de romería que esperamos que el que quiera participe, estarán abiertas para cualquiera. Aurra bat, Gipuzkoako dantzak!
egindako dantza batzuk eskainiko ditugu. Egingo ditugu jauzi batzuk eta jota eta harinari. Egi, ostalersak, polkapik, jota eta harinari. Gure dagoenak parte hartzea dota. Plaza irekita dago danantzak, aiak bezala. Vamos a hacer ahora unas danzas de romería. Egi, ostalersak, polkapik, jota y harinari. Danzas abiertas a todos como las fiestas. El que quiera participar, ahí tiene la plaza. Como todos los días, pero hoy especialmente. No seáis tímidos y animaros. El que sepa bailar un poquitín, que se anime. Venga. Venga, animaos, que ha venido hasta gente de Madrid a bailar.
Hartu bikoteak. Volkapi. Elkarri helduta. Tema gehiago. Estuago lotuta. Y a ver si os animáis más ahora para la Jota y en la Niñori. A ver si van a decir que en Zaragoza no se sabe bailar la Jota. Ya ha venido gente de Madrid y todo a bailar.